morning tipi pen kiduk det ara dapan vorengang hoi amen pen 1 crore 79 lakhs 70,000 crore atangka chongthui der Balipathar angkang along raki chochilo pwajai mek break jam lo chalia hemalong sai kedeng Sontrok alama puthak pen KNCA AIP WA KAWJF KSA AISIA lapen RYA atum pen dipholong kachesong Kardom pini adaba birta long pen ilisami mirinan sipi pini bertang ton pen arjuponik tha Inut BJP asongalong klembang phi morning tipi kiduk det arata tumalong Forest Department Irrigation Department along vorengang hoi nang palong pipopu inut pen lak photrok hangsi pinier ni andame asai pachun pithek thedalo lapen beha bepar klembang atuma phandami lak kep atangka ingsiblet pojok aruni phai inkorake thomani katsa hamphanga song lapen kisungke phora ratum chelangsi langhin lems ibia long pherangke amai ingipon Perangke amai long katsa asong amai phu Samson ingtipen lamthek ki jaya tengke Forest Irrigation Department along bangtrok nerke baphan vorengang hoi nang pipo puamen pen morning tipi 1 crore 79 lakhs 70,000 crore atangka chupang lim pidetlo Laso puthak aruni phai trokani moon ingtipi vorengang hoi amen pen tangka ka chupang lim puthak lampi nang klanglo Laso puthak tangka ka chupi dunvek arada tumpen apong ahem damsi tangka che hangdamlo seta tangka kachoboi videt penajok katsa song aphan ningka che thepen kisung ke phove katum bangso kisung along nangkar jabdunji aphan nangchuningri kadolo laso ting sinilitum katsa song hin pen setame kachirap dunji aphan ar jabdunlo bangso putha kachingwai ji aphan aruni phai keba ni morning tipi aphan tong jir pen lopalelo bonta kachingwai long rangbedet Sai jok je pini tangka ka chupi donrek Nogen Chandra Goyari Sidhin Kiling Khoya Singh Bela pen Raju de atum nang phasi bangso tangka chilong vek nang chipu kachuning ria tengsi nilitum katsa asong hin penstame cherap chito dunlo lapen la bangso atangka chewoi vetike nilitum cherap chito dun bomji lapen chesong dun bomji pusi katsa mai phu Samson ingtipen ningche pon বহুত দিনৰ পৰা আমি Forest Department of illegal appointment আৰু corruption বিষয়ে আমি যুঁজি আছো ফাইট কৰি আছো against corruption আজি দিনো same case Mrs. Moon Ingtipi এজনী মাইকী তেখেত বিজেপি লিডাৰ হিচাপত আছে আৰু এই Moon Ingtipiয়ে CM Karbi Anglong CM আৰু EM আৰু MLA তেখেত নাম ইউজ কৰি পেলাই আমাৰ ৰাজক পাব্লিকৰ পৰা জব নামৰ পৰা চাকৰি নামৰ পৰা বিজনেছ ব্যৱসায় নামৰ পৰা তেখেত ক্ৰ'ৰ টকা কালেকশ্যন কৰি আছে আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 80 এপ্লিকেণ্ট আছে 80 জন পৰা প্ৰত্যেকজন পৰা মৰ্নিং টিপিয়ে 5 লাখ টকা কালেকশ্যন কৰি ইউজ কৰি আছে মিছ ইউজ কৰি আছে Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen Chimi Senpu Radaphan Than Pachobai Damsi crore atangka kiduk det aradaphan avi chongsi bomlo Laan chot kalisi MP MLA EM lapen MAC atum amen pen vorengang hoi lapen contract sitame nang palong pipo u chechak konsi kiduk det aradatuma phan tangka herekoklo Morning TPK Karbi Anglong Autonomous Council aphan syndicate pinchong det lasi bangso bang thia phan inside hai heloma mate Karbi Anglong Autonomous Council pen tong hukum kipiloma lapuan kiduk aradaphan crore atangka rada long pen kipanglim det akitami kilang dinki Mate Karbi Anglong Autonomous Council pen kachirabdun kidopok Kitopanglim la pen dalala tuma phan prabjin pen insai vek nangji Kiduk det arata tumalong pen tangka rungreksi Karbi Anglong Autonomous Council revenue ke pabajipu asailong abangki jedon dun thek busi katsa amai phu pen lamthe ningji
ลาสิปรับจินเป็นมูนิงติเปียพันการเบียงลองจันมัสคาวซิลเป็นอิงไซปิดุนเวกนังจีละเป็นมูนิงติเปียบางเพียพันเกการเบียงลองจันมัสคาวซิลละลงกิโดกิดฮิกิดิงอตุมอพันอเมนกิจอราซอนสิมันเดลุกุสิกัดสามัยปูนิงจีএজন মাইকী আমাৰ কাৰ্বি আংলং CM VIPs মানুহ আৰু CMৰ নাম লৈ পেলাই বহুত টকা জাগাত তুলি লৈ পেলাই সি মিছ ইউজ কৰি আছে আৰু আমাৰ ডাঙৰ আমাৰ CM MLA MPs নাম বদনাম দি আছে আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল আমাৰ সিন্ডিকেট বনাই লৈ গৈছেเก็บโพเวกับตุมาหินเป็นการอินเจเต็งเกบางโซปุถากการเบียงลองจันมัสคาวซิลเป็นอารอนเต็งเป็นนางอิงไซปีนางจีละเป็นกิจปังลิมเวกับบางเพียพันมัวพี่เก็บปักเล่มกระเดจีพันโซดากังไซปีนางจีปุสิกิสุงเก็บโพเวกับตุมเป็นจุนิงวิปอนjitu itu non ke jok dun amen ben ke lake CM pisolu wanda nili phan nang thanlu sitame nang li la sola majok phanta thandari de kuni phan la so simon terang nai pu alang ke afilipilo pulo ahok la filipilo bote CM pisolu pulo te get ke longvek bu pulam ke nilita ining chethele hai la so joine si nilita chongda chot tame pu 1-2 toka chopang room tame laso apoisa lak kep atangka pidun dalu lan Simeon terang lapen nili mata dulu laso poisa ke pidun ke laso Fortuner akelok pensi kewan amen bangke apian si chini je lake muning tipi puke la fansi Simeon terang bangke nangke than lo CM pisolu muning tipi fansi CM pisolu oh ex girlfriend la tungke ahok lo bolam lah lasi ahok na ahok hene niligel hai chini dum demati sitame jitu laso Simeon terang punanga chong thui nanga cho bai fraud nanga claim a joine nili ta sudhu ludun dalu চাকৰি বাবদ মই এজনী মানুহ শ্ৰীমতী মুনিং টিভিক চাকৰি বাবদ পইচা দিছিলোঁ 2020ত দিছিলোঁ ছেপ্টেম্বৰত আজিলৈ এইটো কাম ছাকচেছ হোৱা নাই সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ পৰা সহায় বিচাৰিছোঁ কিয়নো আজিলৈ 3 বছৰ হৈ গ'ল একো ছাকচেছ হোৱা নাই হ'ব বুলি কৈ থাকে তাৰপিছতে যিদিনাখন পইচা লৈছিলে এই পইচা লোৱাৰ সময়ত তাই কৈছিল 3 মাহতে মানে এপইণ্টমেণ্ট পাব কিন্তু 3 মাহৰ পিছত তেখেতে ক'লে ড্ৰেছটো চিলাই লওক এপইণ্টমেণ্টটো হৈ আছে মোৰ লগতে আছে বেছো আছে মোৰ লগত তেনেকৈ কৈছে আজিলৈ হোৱা নাই ডেট দি থাকে কালি হ'ব পৰহি হ'ব তেনেকৈ গৈ আজিলৈ 3 বছৰ হৈ গ'ল হোৱা নাই মাইলং কিসুংকে ফোৱে কাতুম নোগেন চন্দ্ৰা গয়াৰী সিদ্ধেন কিলিং খয়া সিং বে ৰাজু দে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সেক্ৰেটাৰী জয় ৰংপি লাপেন কাটসা আসং ক্লেম বাঙাতুম চেটংদু নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ কাৰ্বি আংলং আদাং পিয়ালং ড্ৰাগছ আপুথাক চিৰক টক লাপেন সেমি কিডিং পন ৰাকি চোচেলো পোৱা চাই কিডিং পন আসন থাক সি বোকাজান সাব ডিভিজন ফ্ৰেক জাম স্কুল কলেজ along Karbi Anglong district Raikom Sai Khi pen KSA mate Karbi Lo Charlia song atum chera pen Raki Chochelo say no to drugs pura semi kepading Assam Sarkar pen kai ki kamat hapon ver phere meme ahor mumate drugs ke chok ke jora sai ke pavirji puhenlo Laso ting pen Karbi Anglong adang pialong Raki Chochelo say no to drugs aputhak chirok tok amai la pen semi kepading ajai mek kidamtang aruni phai inkorage thomani paman pon Sonsi Raikom Sai Khelong Kacherabdun Karbi Lo Charlia Song Bokajan Regional Committee atum pen drugs ke choke pavirji pua pothak ar school college tinalong ke paledam asonsi Diopani College Balipathar Higher Secondary School pen ke chenglok Tinglijan Higher Secondary School along Khumri Damsi Mesen pen pachun pon Second binglong live kilang aradan panilhin ben kardom pajeriglo lalo non malom raki cho mate la Hiremime araki ki choa atum pinang an ke bat la puson thek ponlong si dak Bokajan lo ladak Raikom Sai Khi mate Karbinglong police la pen la bang solong ka charabdon Karbi Lo Charlia song mate kese atum ben cepatir piponsi pini la bang so anti drugs aputhak awareness camp along tin schools ta me la puson siding pono
drugs chu chelo mate say no to drugs labang so thi pian bon si break jam school la pen college along la puson ajai mek deng bon lo Dilaya hawara long kedo prek jam school along setame raikom sai khi pen KSA dilai aropia tumalong humri damsi raki chochilo ajame dengpon bangso sai ke dengpon nang kok laki oveki mi tum raki hormon ke chopen koson ben sikachapa jok dun thekjima bangso sai si jesamet dengpon lo pusi dilai KSA aropia maipu bikrom kropen ningje pon Pini Ladakh lel tum Dilai Higher Secondary School long Assam Police atum kachipartir pialong nil tum karbilochari asong atum stame cherap dun iglo labang so asai nil tum ke deng pon bang ke non ove mi mate lochario somar tum stame rakia hormu kirim dopik lasi labang so rakia hormu koson pensi kirim re dajima kaching right hekje phan nil tum labang so asai deng pon lo lapen labang so asai ke deng nil tum Ladakh Dilai Higher Secondary School long puchat kali karbiang long angkang school along tin along stame nil tum labang so piniani apor isiviat apor pensil tum vijedam lo Balipathar pen prozen terang lapen dilai pen bijoy rongpi karbiang long live Kidam tang aruni phaing korage thomarni anerlo por phaisi apor diphu ru samson singing ti chikimo amir biri athing nolong sontrok alam aputhak pen diopani MAC sorbon telenga sorlo alam ke aputhak pen KNCA AIPWA KAWJF KSA AISIA lapen RYA hamphang song pen kache song padu diopani MAC sorbon telenga pen inut arta kijum hek anim sopi pen alam ki keklang aputhak state BJP members arpu pen pasun chot kali MAC anghoi pen ta pasunangji pupen aruni phai inkorage thomani diphu ru samson singing ti amir biri atheng nolong KNCA AIPWA KAWJF KSA AISIA RYA atum pen keche song pon Tahno da Karbiang long along Autonomous Council labangso MAC sorbon telenga alangli phan isi case do langli bangke sorlo phan kidnap pen kacolang rem pen penangan kipa siksak lasono case klang lo lasi laso case klang der pen bang theklong lo je penangan anong no charjuna ang ko kajoine BJP to mangke sor flop lo lasi nili to hin pen ki pugang tung ela hello BJP pen sor choda bang chokche BJP pen sorvek nang po tame alang li phan jitu rat arpu Autonomous Council long inut MAC Karbiang long Autonomous Council long numbering ko rapli deopani homosti pen MAC arpu pesi disqualify nangji lake Karbiang long Autonomous Council hin pen la so step bang deng vek nangji la jong la song deng ta lang litum deng de lang kulotang te la bangke governor la anta lo bangke li nang kok ko he non ke chari bom BJP sarkar tum sorlo aphan kirai komji puke alam amatsi ningje chon bonta sorlo tum ki jokwan abilang sorlo tum aphan kachenek lapen ke cholang re mathi ong nang bat ong lo lasila puson meklang no ka chokle matum aphan arona ting pen sodak pen insai nang ji pusi ke hangpon chuke damtang tarikrep kho aningwe inut SI junmoni rabha ko alangli phan accident mesi afran ke damna lason anu siklang lo tame laso de raphi ke thek thulong bangke la bangke accident dinong kali la bangke pre plan murder lason si akyu amokha ke longpon laso puthak si nilitum da pini ga che tong song dan hin besame ki pugang tung lain lo je la bangso junmoni rabha alangli bangso tragic death puthaka bangke isi CBI inquiry phanon bang epilo isi nilitum da CBI inquiry pansi demand lo lapen CBI inquiry ponchot kali la bangke isi free and fair CBI inquiry dosi laso justice bang longbek nangji news report Karbiang long live West Karbiang long pen Meghalaya ahoya long kedam tang jangmi poni phai kritrok siani long le ahoya lam pen ajok karbi pen chomang atum angbong ke charwa jok non puanta chedam long le chewang long le si dobom ajok kedam tang aruni phai ingkora ke thomar ni kangsam khandulia long karbi pen chomang angbong monsam ke pathir ja phan chingki chingwai amai padopon lo Kidam tang chiklo e jon karbi pen chomang angbong nang tenang netene chedam de chewang ve puthak monsam ke doji aphan pini mai kangni West Karbiang long pen Meghalaya ahoy khandulia long si bangso monsam apharman kachingwai padopon
bonta bangso kaching wai pen khai niang bong monsam thir poma hin hinang bong chedam chewang long poma mate kai kit ason si chedam de chewang we chi u peng pang si nang do bom helang ma monsam aputha kaching wai hut west karbiang long a hin pen magistrate rakesh thakur bai thalang so ci zr khan rada sai klembang agustin hansi anthony teron pen ke danglok kaddu kawe bangkrei hinia tum chetong dun la pen meghalaya hin pen dsp az sangma magistrate wk khalbuli video b sangma pen ke danglok bangke batum chetong dun ringki bonta bangso khainiang bong monsap kaching wai along karbiang long autonomous council pen entry tax gate bilong le pusi meghalaya hin pen ningje ponlo la pen karbiang long ahoi ki dora da tum sitami a phichiroi reipura bangso gate bangki paduvek nangchi pupena jok hin nang bong monsa malama bangki chedon pon pedetlo alang lituma hin pen ki pudam ke ladake rong hawar pusi ningji bonta long le hoi nang ke peji abidi la pen mai long amat sielang litum pen get terek retti ga bangki chedam nang ni chewang nang ni lang pusi alang litum pen kaningji nitum pen abangke thangnata ki pudam awi puta rada sai klembang agustin hanse pen ningji ponthu meeting hololong masih cipudat lo nangli tumta wang retha penile tumta wang vela langli tum si pulo je chedam chewang nang nela nili tum hin pen ke lai la me pupe seta langli tum si la gate aputhak dak pen terek de tiki chedam chewang nang ne pusi ki pu han ke nili tumta ki punore ita warsai de lo mutili tum ke dak pen terek ni pen tum ke pupe de jimati itum ke pathir serkem ente kolo bang lo akleng ke lasi alang tumbang ke la rong area mane ka pathis rong area lo nang ki pet ke li tuma along li phelang phansi ang tum nang abor il ha sitala dak bang ke ni tum ka duk ke tamne la paira tum anta la dak ke chikroin thekhe kai teng kai mang ni tu chelong nang ji pini bangso kaching wai long kachirai ponating karbiang long autonomous council along arona ting pen lo policy karbiang long autonomous council pen ke padu pon tax gate katerek ji aphan pachini ponpo laso philote bangso hawar ke do ara da tum sitami hin angbong monsam ke pathir ji aphan siding pon popusi ningje ponthu tum lo bangso kaddo ka we mun sam ke do ji po phan se nili tumta pini chuma korti khanduli apnara korti tumpen nili tum pini chingki chingwai lo bon sita alang ni tum bang ke lason se pulo je bangso karbiang long autonomous council pen ki bia a gate a tax gate bang ke dak pen bilong le lase nili tum hin pen so dim klar dak pen ni tum karbiang long autonomous council phan ka chuning ri bang ke la pelo a phi ke chiro bang ke chok si det po masil bang so a gere bang ke a phrang nang bitang dalo yong bosi lase a phrang a teng thot se la dak dunai pusi la hawararat ke du tum anta karbiang long the ke ding num phan chinghon dr tuliram rong hang sarap phanta alo ni tum prap jing pitun thupo to remove this tax gate. As well, we have decided also to meet our MDC, member of district council, to communicate as early as possible for the betterment of the people living in this area. That will tell our people also to move freely till that moment that both the council they will agree and assure us a official letter to remove that tax gate. ajara hin pen sitami karbiang long autonomous council hin pen ke pado pontang det ageda bangki pado thotlo nang a phichiroi nang ni pusi a hoi ki doara da tum pen karbiang long autonomous council cem dr tuliram rong hanga phan kachuningri pado ponthu langhem phi pen birsing tiso karbiang long live Nilip constituency kaparlo angkang dokhora hidi bearong pen kedang lok bangso tisorong lapen moikro arong ahema hemalong an adon tin langke pale damji aphan pura pining an ningkan hini so se aphian tame alang pong song chok pen an par thangta radatum longpon pelang lang henlo ichithe lang jong si avete monit pen chenglok arum kedo marat mareng pen danglok thengpi thengplang anta rengun e bangso pen sarkar tumra da phan matha ponsi mesen alang ke pa jun longji aphan pura jal jivan mission scheme pen adon lang pale damlo bonta nilip ahawar arlo ke do dokhora bearong pen ke danglok ke ongdung arara tuma bangke lang alang pong somchok pen anpar ke thangta longpon pelang kedam tang ningkan hinia prang dokhora bearong arara phan panong pon
bang so JJM alang pong adon tina hem along parjap damlo bonda pining ningkan hini pleng te rapi anta lang alang pong som chokan si raratum thekolong chollo nilito marong along lang alang pong nang pilo bonda alang abang ki non puanta long pon pilang pusi rong raratum pen thampong pai blang bang nang pilo pai bang nang pilo lang nang tete dak do jila punang tum kilong le phar bang penang andoi lada non tum long lada kapu parai don pon edo lampu ta do olang la pen putimong samsom na ta don troksi don kem kan do be don ke bak do lang de bang so alang pom kipi patang det pen aphi nini an lang pipon lo aphi bang ki pipon pe deramat non puanta lang long lilang puta ningje pon thu nang ri lo ni ni ne phong an ke nang ri la phian ga ve den lo wang we mala lang kilang tum bang nang silang le la la kok pe nang silang le nang tum la document pidun mala lang documents pidun lo tarai di lang ke photo tu be lang ti ma don tin ta be don tin long le di lang jun mo be sik sa so li da lang ke nang tum la kijun lang ko nano sok dam ke ve lo di pukhuri ma ring ma lang roy la ring na ne pe si do po la si sok hor ti lo bang so sai ki claim jasmet PHE asai campaign SDO girin bora la pen SO jewel rong hang atuma phan ami thang asai mo cheklem pami me joksi pinia ni radatum lang mi sen long pon pedet lo la si prabjin pen bang so sai ki claim pon thu si radatuma phan mi sen alang pi pon theka sonte messenji poila mati pen samson inti carbing long line tangte pinia da babirta ke lapan si kang ton poniklo